ang Ginoo nga mao si Jesus iyang giangkon nga siya gipadala. Pero ang pagpadala kaniya dili pasabot nga way Ginoo dinhis kalibutan sa wala pa siya mahimong tao. Mao kana ang gisaysay nila ni San Pablo nga gihisgutan sa unang pagbasa nga didto pa lang sa Ehipto doon nay Ginoo. Ang Ginoo nga nagpalambo nila nga gikan sa gamay kaayong pamilya nahimong dakong nasod o mihari sa tibuok nga butanta tibuok kalibutan sa dako kayong nasod didto nas Kanaan sud sa mga 450 years hangtod ni abot na sad nga rin ni Hari David hangtod ni abot ni Jesus. Ang Ginoo nag-uban sa iyang katawhan. Ang ihatag sa Ginoo pirmi gyud nga maayong butang. Wa gid siya ihatag na dautan. Pirmi gyung maayo. Munang nakaingon ta sa atong tubag sa Salmo nga sa to? Hangtod Awiton, sa kahangturan. kanturan, Awiton ko ang kaayo sa Dios. Kana gyud. Pero sa atong eksperyensya, bisan sa gihisgutan ni San Pablo, gihisgutan pod ni sa Ebanghelyo ni San Mateo, nga ato sa ni siyang paggabasahon, ang labinas panahos misa di Galileo, kanang kaliwatan ba? Kaliwatan ni Jesus, gikan pa ni Abraham, hangtod gyud ni abot siya. Daghan kaayong mga kasakit nga nahitabo sa history sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Nangabihag pa sila usahay mag-unay ra pud sila pinatyanay. Ana, mura mao gini ang dagan sa kinabuhi nato. Karon si Jesus pag-abot na niya, iyang gipakita nga kining mga kasakit sa kalibutan aron malikayan og mahimog yung permanenteng maayo, ni pakita siya usa ka buluhaton. Unsa maning buhata? Ang paghigugma ay ang pag-alagaray. Mao nang nihugas siya sa tiil sa iyang mga tinunan. Nakasuway na mo mga asawa nga nihugas mo sa tiil sa inyong bana. Ha? Mo kasuway? Kuha na lang. Kamong mga bana, nakasuway mo nga ang tiil sa inyong asawa, inyong gihugasan. Kanang dili paralyzed nga asawa ba? Kanang tarong pagyod kayo nga asawa ba? Ang kanang paralyzed, hugasan nga manginani mo, kaya di na nakalihok. Pero kana bang tarong pagyod kayo? Kanang muhugas kag tiil, sa kultura sa mga Hudiyo, ulipon ka. Mao nay buhat sa ulipon, muhugas sa tiil siyang agalon, inigdayong sulod sa balay, kay hugaw man ang tiil. Hugasan, ulipon. Sa ato pa si Kristo di ay, iyang gipasabot nga ang Ginoo nagpakaulipon sa tao. Ninduta, no? Awa mo ninduti, ana. Sinangga? Siya gahimo nato. Unya, magpaulipon siya. Mabita na, og di ta kamatngon ani, naanad ta nga muratag master sa Ginoo. Kanabang suguon nato siya ba? Ato siyang suguon, sige. Bisag ikaron kamong nanimba din hinugo mo Ginoo. Ginoo in taon, muhunong na unta ning akong anak aning iyang pagkatapulan. Tarunga in taon ning hunahuna aning akong bana. Ginoo usba taon ning batasan sa akong asawa. Pulos kita panugo sa Ginoo. Ginoo maka-abroad unta ko. Ginoo makatrabaho na unta ko. Ginoo makapasar unta ko sa exam. Sige yung panugo. Ang pare sa Ginoo mo daghan na untang mo palit aning slat. Mahurot na unta ning kahalin.
Tanduga taong kasing-kasing aning naminaw. Nga mupalit na unta ni. Nyag dili gani gyud madayon ang atong sugo sa Ginoo. Normal sa na natong reaksyon, halamahay dayo sa Ginoo. Ginoo ngano man, hibaw mangita kang ikinahanglan, hibaw mangita ka sa akong kahimtang. Ana ba? Nya sakto ka na. Niingon si Kristo, kung ako na inyong magtutudlo, nagbuhat ni ini, kinahanglan kamusad na akong sumusunod, mubuhat ni ini. So kita sa diay, ang pattern sa atong kinabuhi, mauday ni, magpakaulipon ta sa mga tao nga gihatag sa Ginoo nato. Pasabot, magsigitag higugma, magsigitag alagad sa atong isig katawo. Munang dunay sugo si Kristo nga niingon siya, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your fellow men or your neighbors as yourself. Pasabot ana, ang ato ng kaugalingon, dili na ta concern. Ang ato ng concern nga ang atong isig katawo maunay atong atimanon kay mura na magsila ang atong kaugalingon. Paragod na ako din isipare. Concern pa ko sa akong kaugalingon ug asa kog kwarta, pila nay ako rong kwarta, pilay akong napalit nga mga yuta, pilay akong napalit nga mga sakyanan, pila nay akong deposito sa bangko. Wa ko'y concern ana. Nga ko rong concern sa pila na kwartas parokya, unsa pay mga proyektos parokya, unsaon pag-atiman ang mga parokyano, ana. Kaya nga naman, og ako ning buhaton, nga magsigi ko hunahuna kayuhan sa parokya, maapil man ko, kay ni aman ko sa parokya. Nakakuha mo? Karon, dito sa inyong balay, concern mo sa inyong tugkaran o sa tugkaran sa inyong silingan? Ay may inyong giatiman ang tugkaran sa inyong silingan o ang inyo? Ay, kasagaran na to ang ato ragyod. Ako ni mauna mag-away. Nya inig-away na apektado ka sa away. Kakuha mo? Gusto kag kaluwasan, gusto tag kaayuhan, haron makaawit tas kaayos Ginoo, sunda ang iyang pulong. Sunda ba? Higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon. Di magsige nakagtanaw sa imong silingan, gamay man din siya agianan. Oy, ako ning padak-an, tabasan ko ning jutay ang among yuta, haron doon na siya agianan. Kanindot ana, ang imo sang silingan maghuna-huna pud nimo, buutan ni akong silingan da. Nya mura man ni og kana ganing wa man ni siminto ila agianan kay perti man ni lapuka. Ako ning simintohon, abot man toron akong bonus, akong ipasiminto ani. La kanindot ana no? Manggid mo tayo ko ana. Sus maghuwat magnaay politisyan, huwat lang tani sunod eleksyon oy. Naunsa kana sa mga politicians, mga leaders mo na sila karon, nakuan man na sila murag napili nato. Magpaulipon pod na sila sa katawhan nga Pilipinhon. Di po na sila maghuna-huna, unsaon ako pagbawi ang akong nagasto. Dili na mo ihuna-hunao nila. Unsa man? Na ba to'y gasto ang katong eleksyon? Ni gasto to ang mga politicians? Ni gasto kana lang ipangbitay da mga naong nila, dako ang nagasto. Niya og mudaog, di naamay huna-huna usay, bawion ko ni, business minded ba? Kani ako mga katawhan nga Pilipino, pangwartahon ko ni, ayaw, pagpaulipon. Ikaw niya pa dito, mabawi ang akong gasto, mas maayo aron sunod tuig, dili na kamudagan. Lain na sad ang ibutang. Aron bakitang tanan, makatilaw ta pagka ulipon. Kay katong kutob mulingkod, sa pangatungdanan sama ni Kristo, kinahanglang magpaulipon sa iyang giatiman na katawhan. Kung mauna na ang paradigm, pagkanindota,
Moabot yung panahon nga di na gid ta mag-away. Ug mao nay sikreto sa tinuod nga kalinaw, hustisya, kalambuan sa atong katilingban. Si Kristo nagtudlo ani nga naman kita manggong tao di ta tudluan, di sad ta mga usab. Di ta mga usab. Nya ikaduha, ang gusto sa Ginoo nga mausab ta. Di ta magpabilin aning atong kinaiya nga ingon ana ra gyud. Ano bitang gitawag na to i-box ba? I-box na to ang tao na ingon ana man gina, kawatan gina sila, inana man gina mga politicians, mangawat man gina sila, ingon ana man gina mga pare, may lang na sulti, wa man nasbuhat, ayaw sa tawag i-box. Kanang naay kahigayunan basta pasudlon lang ang Ginoo. Ana man gina akong bana, ngabit man gina siya, plahubog man gina ang animal, may ratag matay na yun, kapahuway na tani. Ayaw i-box, mausab ra na, sige hilang yung alagad o, sige higugma. Maunay gitawag og the power of love. God is love, and His power musod nato pinaagi sa iyang pag-alagad. Testingi ragod ninyo. Kini ako naman yung natestingan din sa atong parokya. Kanang tao nga imong alagaran, unsay mo sunod mahitabo? Magkaaway mo o masuod? Na, automatic inyong tubag, masuod. Niyag magkasuod na mo, magtinabangay mo o mag-iyahay? Tubag. Tinabangay. O niyag magtinabangay na, mulambo o mahugno? May man kayo mong mo analyze. Mauna, sayo na gyud kayo. Sugod kita sa pag-alagaray o paghigugmaay aron ta magkasuod. Ikasuod na nato, magsige na tag tinabangay. Niyang magtinabangay na, mulambo na, di na mahugno. Ug mauna ang gibuhat ni Kristo. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gihugasan ang tiil. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gipaagas ang iyang dugo para sa iyang mga tinunan ug sa iyang gimahal nga katawhan nga mao kita. Mao bitang niabot ng pagtulunan nga Kristiyanos dinhi sa ato sa Pilipinas tungod man na sa mga tao nga andam mo alagad ug musabwag sa mensahe sa Ginoo nga pag-alagaray, paghigugmaay kay maoni ang tinuod nga kaluwasan. Unang salamat ta sa atong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga sigig palit sa atong slots. Kay daghan kay naluwas dinhi sa atong parokya, apil sad ang laing mga parokya. Tinuod medyo apiki ta gamay karon tungod kay juterang hinay ang dagan pero ni tulin gyud ang atong slots. Gahapon ang atong halin niabot nag 4,226 slots. Pakpak. 4,226 na. Maabot lang nig 12,000 atong slots nga mahalin. Awa na. Kita na sa tagbag-o na tong proyekto karon ato sa na pahuno nga ginagmay dinhi. Purma-purma naman aron matigom-tigom gyud nga ato na ning ma-apply. So naapay 49,774 nga ato kaning kuan palitonon. Di mo malipay anang kanindot anang napatay mapalit. Sa ato sa di ay gibuhat nga katong sisimpil sa atong eleksyon ang atong special collection ning abot og 47,768 pesos nya ang atong total nga gasto niabot sa 41,327 o niya napay sobrang gamay nga 6,441 pakpakan gyapon nato ang nang donate. Natuman gyud ang atong mga pagpangalagad. Mugasto magitag kwarta pero nindot kaayo nga nagtinabangay kaning atong slot mao gini siya ang para nako the best way nga hapit tanan gyud nga katawhan nga nagtuos Ginoo makahatag sa iyang pakighiusa
pakigtambayayong sa buluhaton nato dinhi sa simbahan nga dili kayo bugat ba. Pwede man og ako pader driver man kog habal-habal. Pila may imong ginansiyahon, may lang mo kitag 150. Ako ning i-reserve ang 50 kada adlaw. Abot nig pila man na 50 times 20. Pila man? 1,000 no? Di nagkinahanglan na siya 20 ka adlaw aron makapalit siya sila. Di sunod buwan wa na kapalit na siya. Habal-habal driver. Ikaw niya ang katong imong kuan sa gatos mo lang to, paigo to. Tanawa, di ba mahibong ka imbis usa ka gatos ra ang iyang ginansyahon, ang iyang kitaon, makakitaon niya na siya unsaon sa Ginoo pagpatubo nga mahimo na ng tag 1,000 ang iyang kitaon. Tinuod ba na? Tinuod kayo. Basta motuo tas Ginoo. Si David nagihisgutan dinhi nga buotang sulugoon, magbalantay rag karnero, nahimong magbalantay sa dakong nasod sa Israel. Tungod sa iyang paghatag siyang kaugalingon, pagrisgo siyang kaugalingon nga miatubang siya atong gulayat nga nakigsangka siya ato nga way ko kahadlok para sa Ginoo. Gihimo sa Ginoo si David gikan sa pagkamagbalantay sa karnero, nahimo nang magbalantay sa nasod. Akos una didto kos amo ang ako rang gibantayan katurang among KYO, Kahugan Youth Organization. Motoy akong first gyud nga organization. Mga 20-30 mi kabuok ato. Karon nagbantay nako og usa ka parokya nga appeal pass online parishioners moabot na og minilyon. Di ba? Mura mamugwa malipay sige na.